inleiding. So, die heel eerste keer gaan ons 8 C's speel, 4 E's, 4 D's. So, dit is net ons heel eerste keer wat hy so gaan lyk. 3, 4. C, 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 E, 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 D, 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 D. Doe dit weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan gaan ons oor na hierdie patroon. So, ons het 'n opsie om van hierdie D op te gaan na G of af te gaan na G. So, ek sal hier wys. Ons het op hierdie D geëindig. Nou, ons kan of hierdie G gebruik, of ons kan hierdie G gebruik. Hierdie G is nader, maar dit gaan afhang van wat jou instrument het. So, wees net bewus daarvan dat jy gaan of hierdie G gebruik, of hierdie G, en jy gaan moet aanpas afhangend van jou rotasie. So, ons doen dan nou, is dit 4 G's en 9 A's. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ons dink altyd 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gaan wys waar hy onder sal wees. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ons sit dit in mekaar. So, dit is aan die begin 8 C's, 4 E's, 4 D's, 4 G's, of boontoe of ondertoe, en dan 9 A's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E, 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 D, 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 G, 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 A, 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 10, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, gaan nou wys hoe dit gaan werk aan die begin van die liedjie. Ons gaan deel 5 en 6 speel en oorgaan na deel 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en. Goed. Aan die einde van die liedjie gaan dit soos volg werk. Ons gaan begin met die vers. Ons gaan deel 4 2 keer hê, soos gewoonlik. Maar dan speel ons slegs 1 groepie C, so slegs 4 C's. So hierdie patroontjie B, C, B, C vervang daai 4 C's. Wanneer ons nou die hele liedjie gespeel het en ons weer by die outro kom. So het begin by groep 4, 3, 4, A, A, C, B, C, B, C, A, A, C, B, C, B, C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, A,